بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من برات من گوهار تی مات پیت زندگا اگا انا اگا زندگا بڑانی حقا بزان کہ دنیا یک طریقیہ نبیتے اللہ ترى عمر داتا جنات تی کرائیں تی لوگائیں یہ زایا مکان. الله رب العزة سورة إسراء توقع فرمايتا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله رب العزة يجزي حكم داتا وصية داتا كي الله رب العزة عبادته بكنا ويقوما كسي عبادته مكنه سوايا الله كسي عبادته مكنه وبالوالدين إحسانا وتمات بتار قوما شري طريقة بيش بياي. ورسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا إن الله يوصيكم بأمهاتكم سيجكرا کہ اللہ رب العزت شمارا وصیت دا شمی ماتو واسطہ آخری وشتی ان اللہ یوصیکم بآبائکم کہ اللہ رب العزت شمارا وصیت دا شمی پتانی واسطہ کہ مات پتانی گو ما شرری طریقہ پیش بیائے آنی حقا بزانے. گوڑا عزیزاں تو اللہ رب العزت حکمت سرا چل گائے رو گائے اللہ رب العزت حکم سرا گائنا. الوالد أوسط أبواب الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته تي بيت جنة درميانة جنة توكي اك بابي قولوا جنة باب تي كراي عزيزة تو لوटे جنة لوटे ای بابا بدار اگر جنة نہ لوटे ای بابا چ گوڑا دیر بی مات بتاني رضامندی الله رضامندیہ چیئے ہنچو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمايته. عزيزة ابن عمر دتاك یک مردکاری وتی ماتی بڑا کتا و طواف کن گائیں اسی ابن عمر جس کتا کہ ماتی ماتی حق کڑا داتا گنا داتا حجا ماتی بڑائیں حج فرمائیں گائیں. ابن عمر فرمائتا ولا زفر من زفراتها ہمیں درد کے ماتا پر بھی چلگی تیبا یک درد یہ ہو تو اسی بدل نہ داتا وتی ماتا گڑا ما بچارے وتی حالتا وتی مات پتان گما. عزیزاں اللہ رب العزت کرما دعا لوٹے کہ مارا شمارا کمزوری گنایا معاف بکا مارا شمارا توفیق بدا کہ ماتی مات پتانی حقا بزانے.